Ketingsi nilipini da press media angno mate media house atuman ham nili gardong majero ate nilipini media angno wangnangko ate du pelike bangkali la political alam sepen sige bang non mat nili BJP East Karbi District Committee along minority president lo lapen nili laso party along kidopen kupisi kilong le latani kita thandi Atema nili BJP ke join ke since 1995 in Harolhat. Hal suhud Raton Teron Presiden lo Harwar Sormat Joydev Longhang alang di Secretary lo nili ni la member unofficially si join dun. Hal soket ding OP 2013 men Kaya along si karbeng long di long isi mi keheno nang itu rajo nelita rat kecil song lu putin dun si ama nelita nang badun bilo ama jakas long neli pinangan jesong lo since 2013 pen 2016 aneli Jakarta kami kisam 9 round of talks along nili jaket dun bang lasi koson nili BJP ke bang nangkok ma laso akhelo ni jakas pen ke petaram ke pajir mi theke jakas ke somata nili general administrative department si nili phana peklo nili 9 round of talks dam lo nili pupe jakas a moment success of failure to study like it did not create a bad records for the people of Bengal. Itu record kena wahai. Hada permasi ni itu jakal tu bang two prone strategy deh parliamentary non parliamentary. Masih ni je parliamentary ni hangrong masih ni bang ke officially jakal tujuan dono lakar rangsina klam punya dongkam kam. Pula surat mansi office kami Bangalore. Pula surat Himanto Biswa Sarma ke chief minister kalian, education minister, health and finance. Asal sini ni kita jono. Ada jono net peneli parti long cepak dono pasti ni pana scope nang tangke a minority general secretary. Ati ada already bang presiden dengan lo. Asal sini ni bang general secretary yang artis dengan lo. Hal so period kideng do urut bangke presar ave clemesen damesen itu ବ୍ୟବସ୍ଥା प्रमुख पतने कतिबी do clear do amor tatin mata lalo lasi non bang nili ketegam tulong baga apiong emina panta henoong apiong de da khai panta henoong jinang na ketegam lo la penon nili BJP ke 95 kan count setane 2017 dan 2024 lah ni kan pot songang mau ni jelakha tame ni pelong dun tu mengasih dah suppose khela long ke zero out ku chalo kita nama makin ni lebangke politically base zero out putam te lake ni ke nyai ni phana ko I want justice and I need justice laso asorkar long ke ni ke justice ke long gi kali lo nyai ke long gi kali lo ang succesi nang pasung bom nili kam chandun de kali kam atendar chandun ta nili atendar itulah ya SD money si jebung kala 20 lakh sudah kam jadi sujok lo laso aku takut nili jebang tunang itu lason si 2 years terms nili lapu si charge tuntang lo Ikala si nili mata thlo jenon ke bang gilang hilang apor hot nili pan BJP ke nation ji ko ke ni ke halo
Atin ilike athor masih national thought amni pina Rastrawadi amni pina jo nesi nili nangdam lu non BJP pen current itu manifesto di pidang UCC one nation one election pen CAA la anaka den jar awar muke lage itu inglong asu pancal lagi ingmo lu kang janji asu ka pheri la pen especially ke nili bangke dorong pen jalan dam portan nili Christian lagi asu la so affair bangke secularism ko bangke BJP itu kan orang pahini masih beri bom. Lalu kalau kiri ini ngalu kiri oksu tadu kam kilong le kecolong le kejunong le cota kalila. Seperti nili, kayak kita nili inut git demi bom ini adi music lawar amuni polisi. Kumani tuh frustration plan all sort si already dapat bidaya itu. Kita nili ke problem ke lagi. I always live about problem amuni nili. Problem ke ini kendong sisi po. Tasona muli po sini pinita BJP lo ke sustain job. Cuma dua menita parti lo gedun putih Kongres puno BJP puno amu kina menita parpas do mati kering pasti do mati. Kalau orang dulu le tomo tay ejit tabang do le pandangan pula kau jangan pelang putih lah to parti ke jong hele world largest political party putih me lagi itu semua use. Party with a difference BJP putih me I have seen there is no difference at all. A difference ali party discipline masih ali. Nili nung board chairman longin po bini kusi bata hila po ipong ke 2017 ada bentuk 2022 huta ada bentuk nili bangke masalah banyak itu lah board chairman magal nang itu aja lanjut penduduk tangga bata kusi application ta CM ben cenglo monthly pen cenglo bida cing lagi apa apa million ta kata nili kilo kita nili apa million pan pini su media pe ke pati ngitung lah alang lilang mana aru mungkin ni alang lilang MLA mandor people tante council ma board chairman aso sakya alang ni chode nang lima usi ni lima jadi panggilan settlement board chairman nang pinai boleh ni lekang kali any political adjustment which is suited for me ni accept kita pilih dan extend dan deh usi guna different dolang pilih asino nili ini kejang je naik bangke nili pini lah so press release ke mana kau bangke ihin penandang pulutang te akemi tado akehino tapudame akehino ke nili pan ke lahan lo je non election management committee pen aron ke pangda je nang tom ke boot le che concentrate only boot jam long le tak nak long le ko jone si nili ke gari motor ka be bangsi nili ke nasi 16 na niki Harvard constituency rally do kusi nili ke tu backlo constituency rally ma constituency rally lang don lo akyo tumbang lo mani ni umar fi so pana hok pedalam NJKP lo kadom sir welcome sir puri li pudo amani ni pan na puke la lo athema umar fi so ta inwan bi galang ta music gawar mune ni lele dunu lo bote kham ni ahok pe BJP lo na guru tu ti alon ML MP candidate pu choma date recently da khacha kan ta lo ni lelu ka jo long pen CM active lo thut thut ni lo ti na lo so mune ni pan ne ni great interest in singing bang ini. Kalau sebenarnya aku angke, nang lulu teks kok, setelah opposition berarti tidak putih. Aku ni lima sudah siapa tu besar, kadang tengok, welcome. Hai, nang like head dulu untuk tak kepruditi putih. BJP against put pinang le, BJP bang put pinang le putih. Jadi like ada ke kita kadim kali, meeting pinang apa, ini panjang hele nang tak tu petani like kadim kali ada. Ko ini dah leader portante when where and how is name when to act where to speak and how to say lalu jadi ni portante kopi kategori of leader malah kerat untuk macam ni le ko bangke kita ni isi bangke ni le pan nangkip ku bangta lata in penandam portante parok tu malah portante mana obhijuk ana portante dermat bisawan who is making and mana obhijuk by acquisition tala acquisition kali acquisition person ko mane hada muni debegi ko ni litang ne blongi alang tan ne blongi la somni sinan kuku teni li la on high level supremo tum nang kan yede la kan dilita phiritu sedo ko pian sedo what is going to happen to my life ko ani lita jema thanang ko ni life kala si bang ni life bangkala ti ni jema thalo de my life is in danger Ati people mah hutang te
arling ke thi tum ke ini ke ni etap te akoi kani posini si gudam di office tami lake nilifan isi orojon trolo that you are going to kick out very soon. Okay. La sopol nilifan apa tidak kota omoti kisupen siapa nak kau nilai juru tuji macam ni macam jadi nilifan nilai mega berapa. Otherwise, I could not have take such a bold decision today. Like in one way, bang, juru antek. Lasi nili rarapan kacuning tiga lah tu. Before I appeal to the public, nili tum kam camera pair, SP morcha, kono doana morcha, kono pini district level lah untuk pinang morcha tum do parent mondol tum do alam tum ta a situation lo. Instead of living in a complex city, you better choose the home where you will live peacefully. Hai tu karena seperti nili bangke agro kuri lo tunuri lo, jenon na BJP lo kita bom atau tinggi, maka nantu ni la an kini aning kan ke claim dan ni ke han long le produk deh, kona le tu isi longji ma ke longji puka sabe, lasi kacunung ni lah lo, ni le pini cudun bom betul tak, cudun bom na BJP nili pan ke jong hele BJP kam claim buta meni pakai banan ne lo ke itu lake gakhir ke jor ke coba itu milawat dia lo kusi banan tin osi nili jong hele gakhir jor jong hele tharbe jor tani tharbe ke thor kusi ko and milk mixed with water ko ni nili pan ke fitra manu ko amu ka bena bang ko this will be the reason of kicking me out. Thus before they kick me out, why should I come earlier and they confront before the public? Lalu ni ke bangkan tung la pen rata kanta lano pini rata pan kelang sokar kali lagi nomor 1 rata pan kelang sokar kali athe lage company bang jamane lo pirke alam le bade patami pini ke India is going to vote on 26 April tomorrow like a greatest democracy lo alam tum jonghele BJP to tipu pirke long the world largest democracy political party bol tipu temel aso democracy alam tum they are going to finish it out before kepai nune deji pan ati democracy itu ke cara deji pan constitution ke safeguard deji pan I would like to pick each and every Indians, each and every Caribbean law citizens to vote against them so that we can restore democracy, so that we can have peace in India and no other tribe, caste, creed and religion can be harassed.